Wala po, Kap. Oh, Mare, good morning. Ay, Kap, takwa. Nasapa man, nakasapsapa ka man nga, kwa. So, takwa. Nadamag ko kami, hindi magbagada nga. Pan mo ka na laing ito, nga, kwa. Kwarta. Nasa pa nga ayuda. Ay, bayad ti kwa, dahil pinagbobotosin. Ay, sumarunong nga pinagbobotos. Ngayon, ibayad ti ayud. Iti ko nga, botos mo. Yung sapsapain dito, giyawat at tata habang mabayag pa iti kwa, pinagbobotos. Balbaliwan di man di patakaran, iparpartak ti mamik. Tata. Kailangan na partak mo yung gamin Kap. Naiwet mo na partak ti kwa tayo tatanong kwa. Narigat ti papauli. Partakan ti proseso ti kwa ti barangay. Yung nadayawa mo, iyawa mo. Yun na. O ati ni 3,000, iyawa ti tata ti may isang tao lang. Umayat man ata ka. Oh, 1, 2, 3. Oh, may ati ka pa. Basta mo tulit lipatan ha. Win. Number 1 mo. Nasapa nga kwa ati talaga. Yung nasapang kwata o. Nagiyawat ang kailangan niya karkarada pinyakap. Hanin. Pero baliwan ti amin ti kwatan. Ti patakaran ti barangay. Napartak ti kwata yun. Panggit ti ayuda. No kwa agurod pa lang. Adan. Yata man ti mayat kanyam Kap. Ada ti ayudan. Partak katataka pa. Low pressure pa lang, low pressure. Ada ti ayudan. Di ati mayat. Sige mayat Kap. Baliwan ti nga din. Partak ti mamit. Tapos dyan, gurguro din. Sumangpit dago sin. Dahil mayat nga kapartak na. Kailangan nga lista-listan niya. Minaani. Di namin, di kita ni kwa. Di kita panggiti masaksakit ita dyan. Ata ti mayat Kap. Kasano nga no, ada ti masaksakit garo din nga. No masakit mate, ti patakaran teo. Nagtrang-trang kaso pa lang ti kwan. Dalungon na. Kasi di kapartak ti patirata. Ay, madin sa amin adin Kap. Iparpartak ti karo din. Masyado kami kan-ban, sagsakit palaing. Hindi may digas dyan, di bayag-bayag nga, proseso dyan nga kwa. Tawagay, may natapay may kiddi. Sabi to, rekramo no, kabayag-bayag ka. May natapay dinuwas dyan. Sige, Kap, atar ko ah. Thank you, Kap ah. Para ayudam nga advance. Iparpartak ti karo dyan. Kasi lugar gaya da, bumbaan na ngayon pa. Ay, di bombaan, may no panggip ti bombaan. Iparipir tayo, gigi kwa. Ipaunig ti man ti 1,000 meters. Unig namin sinadin Kap. Yung dalawa nga mamatsinaan, di burburuang nga kasi di uri lang malambis, di making bombaan. Sa penong pa kabilak ko mamit ki JNT ko ah. Di burburuang, di danom mapnik. Reklamo nga kwa. Sigar Kap ha ko. Thank you, Tian.